थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. दोळे बंद करूया. सुर्गींच्या बाबा तुका हांव आर्गां आनी वखाणी दिता ह्याच्या दिसा पासत. आयज तुवें आमकां एक एकल्याक ह्या जाग्याचेर एकठांय केल्या म्हूण तुका दिनवासता. जेजू तुका आर्गां आनी वखाणी दिता. कितलो मोग तुवें आमचो केलो की तुजो जिवाची तुवें पर्वा करिनासतना त्या खुर्सार तुवें आमचें मरण तुवें त्या खुर्सार वयलें. इतलो तुवें आमचो मोग केलो जेजू. तुका आर्गां आनी वखाणी दिता तुज्या मोगा पासत. आनी आमी सोत मानता जेजू तोच मोग तुवें आमच्या भितर घातला आनी तोच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक तुज्या मोगा उद्देशी आमी तें करूंक फावो जाता म्हूण तुका आर्गां आनी वखाणी दिता. पळय तोदम्या तुका आर्गां आनी वखाणी दिता ह्या घडये पासत. आमी सोत मानता तूं आमच्या सांगाता आसाय आनी ही घडी तुवें कंट्रोलान घेतल्या आनी तूं आमच्या सगळें तूं उलयता आनी तूं आमकां शिकयता म्हूण आमी सोत मानता. कंप्लीट कंट्रोल घे पळय तोदम्या ह्या घडयेचो आनी तुका जाय ते प्रमाणे ही शिकवण जावन दी म्हूण आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हें मागणें करता. आमेन. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. 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 हालेलुया. 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 थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. गेल्या संडे आमी भावार्थाचेर शिकलेले न्हू. आयज परतून एक फावटी भावार्थूच. तूं आहली लास्ट संडे ना कोंकणी ओके न्हू. हां सो आयजूय आमी भावार्थाचेरूच शिकया. ओके आंटी भावार्थाचेर न्हू. कित्याक भावार्थ ना जाल्यार कांय ना. आमकां देवाचें उतर शिकपाक टॉपिक्स आमकां जायते आहा पूण भावार्थूच तर आमचो वाडोंक ना भितरसून जाल्यार इतलें फुडलें शिकोन इट्स नो यूज. आमचें सगळें देवाचें सोजमणी देवाची शिक्षण देवाचें नॉलेज देवाचें उतर सगळें थरलेलें आहा आमचें भावार्थाचेर. आतां आमी जाता तितली एवरी डे आमी अहें चिंतूंक जायना की आमकां शिकली न्हू भावार्थ आहा आतां पुरो आतां फुडलें ना. द मेन फावंडेशन इज ऑन फेथ. आमचो भावार्थूच आमी वाडोवंक जाय चोडोवंक जाय. एवरी डे आमी ह्या संवसारान जितली आमी ह्या संवसारान आहा तितलें आमकां कितें कितें आमकां दोळ्यांनी दिसती पडटा पूण जितलें आमकां पळय संवसाराच्यो वस्तू दिसता न्हू तितलो आमचो भावार्थूय त्या टायमार मातसो हिंगा थिंगा जाता. सो तेका लागून आमी जाता तितलें भावार्थानूच ग्रो जावंक जाय. एवरीथींग इज बेस्ड ऑन फेथ. आतां फेथाचें आमकां मेन हें खंय मेवता हिब्रूज 11:1 रायट. सो आतां हिब्रूज 11:1 कितें म्हणटा. कोंकणी सिस्टर आहा तुजे कडेन ओ आय कॅन जस्ट रीड इट इन इंग्लीश. कोंकणी आहा न्हू तुमच्या फोनार. हिब्रूज 11:1 वाचया. आतां भावार्थ आमकां कितें म्हणटा सिस्टर आतां वाचतली. I'll read it in English by the time. Okay. Now faith is a substance of things hoped for and the sign that the things not seen are true. Now faith is, in short we say, faith is what? Believing in the unseen. So which are not in sin. जे दिसण्यान पळय ना तेजेर आमी विश्वास दवरता. करेक्ट. आतां आमकां नया कोरान आमकां कितें आहा सगळें जेजून आमकां केलां पूण तें आमी कशें सोत मानता. आमकां दिसती पडटा आमकां दिसना पूण आमी कशें सोत मानता भावार्थान. सगळें केलां न्हू कोण विश्वास दवरता तेका साल्वसा आहा पूण हुएवर बिलीव्स आमच्या भावार्थानूच आमी विश्वास करूंक जाता. सो आतां तें कितें म्हणटा. नाव फेथ इज अ सबस्टन्स ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर अँड द सायन दॅट द थिंग्स आर नॉट सीन आर ट्रू. आतां दिसना ते सगल्यो वस्तू आमी सोत मानता तो आमच्या भावार्थान आमी सोत मानता. आतां सबस्टन्स कोंकणीन कितें तें होप होप म्हणजे आशा. भावार्थ इज विश्वास आनी होप भावार्थ म्हणजे कोंकणीन भावार्थ म्हणजे बरवसो. आनी वॉट इज होप. होप भावार्थ इज फेथ एंड वॉट इज होप. बरवसो. होप म्हणजे आमकां आमी वी आर डिजायरींग ऑफ समथींग
सो ती आमची आशा जें दिसोंक ना. आतां कोंकणीन बरवसो म्हटलें न्हू होप. ओके, भावार्थ म्हणजे विश्वास. ट्रस्ट इज विश्वास. ओके. तर भावार्थ म्हणजे कितें? देवान वाचयल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या भरवशान थीर दवरता आनी आमकां दिश्टी पडना त्यो वस्तू खरेंच आसा म्हणून होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. हां, सो भावार्थ आमकां खात्री दिता, आमकां शुअरिटी दिता. पूण आमकां दिसोन इट इज नॉट इन सीन, तें अनसीन आहा. पूण आतां होप म्हणजे कितें? बरवसो म्हणजे आतां कितें आमकां? आतां बरवसो आमकां जाय न्हू विश्वास करपाक. फॉर एग्जाम्पल आय कॅन गीव नाव. आमी आतां धर आतां आमकां पेकोवणी जाय, समजता न्हू. धर आमकां आतां एक पेकोवणी जाय. ओके, आतां जेजू कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जाली, वी आर ऑलरेडी हिल्ड. हें कित्यान आहा आतां? दिसण्यान आहा आमकां? हें दिसण्यान ना, हें आमकां अनसीन आहा न्हू. पूण उतर कितें म्हणटा? वी आर ऑलरेडी हिल्ड. सो हाव वी आर बिलिवींग दॅट वर्स, दॅट स्क्रिप्चर? बाय वॉट? बाय फेथ. ओके, आतां फेथ आमकां कसो येता? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमचो भावार्थ वाडटा. पूण आमी सगलो टायम देवाचें उतर आयकता ना. पूण जेन्ना आमकां सिट्युएशन दिसता तेन्ना आमी कितें उलयता? आमकां दिसता त्यो वस्तू उलयता. तेका लागून जें हिलींग पळय आहा न्हू इन अनसीन, देव म्हणटा आपणें तुमकां ऑलरेडी पेकोवणी दिल्या. पूण आमचें कितें जाता? आमकां परिस्थिती दिसती पडटा, आमी परिस्थिती पळयता आनी आमकां दुबाव येता. हें जायत काय? ना जायत काय? दुबाव येता न्हू. वेन वी आर इन सिवियर पेन, वे वी फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. सिवियर पेन येता तेन्ना वी फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, रायट? हां, प्रेज गॉड. ओके, सो आतां ओके, नाव फेथ इज अ सबस्टेन्स. सबस्टेन्स म्हणजे आतां कितें? आतां भावार्थ म्हणजे कितें? आमकां आतां कितें जाय? आमकां जाय तें जाय न्हू वस्तू, नाका? आमकां जाय न्हू. डिजायर्स ना आमचे, एक्सपेक्टेशन ना आमचे, इमॅजिनेशन्स ना आमचे. फॉर माय सेल्फ आय हॅव सो मेनी इमॅजिनेशन, आय हॅव सो मेनी थिंग्स वीच आय नीड टू हॅपन. म्हाका जावंक जाय, कितले म्हजे आवंडे आसा. आवंडे आसता न्हू आमचे. इन अ रायट वे आय कॅन से इन कोंकणी आमचे एक आवंडे आसता, आमचे एक डिजायर आसता. डिजायर इज आवंडो न्हू. डिजायर इज आवंडो आय गेस. हां, करेक्ट न्हू. हां, सो आमचे डिजायर, आमचे आवंडे आसता. आमकां कितें कितें जाय. कोण सपोज आतां एक मिडल क्लास फॅमिली जी येता, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पळयता तेन्ना इवन आमकांय जाय न्हू तो स्टँडर्ड. म्हणजे आतां आमी तर मातशें हांगा आहा, संवसार आमकां कितें दाखयता? तुमच्याकीन वयर आनीक कोण आहा. कळ्ळें तुका? समबडी इज ग्रोईंग इन समथींग. आमकां कितें जाय? आशा येता न्हू, म्हाकाय जाय तें. येना आमकां? येता न्हू. दॅट इज अ ह्युमन नेचर, वी गेट इट. आमकां कितें जाता? हां, तेजे कडेन तें जाता, म्हाकाय जाय. आमकां हें जाता न्हू दुसऱ्याचें पळोवन. पूण आमकां देवाच्या उतरान आमकां तें शिकयना. कंपॅरिजन आमकां देवाचें उतर आमकां कंपॅरिजन शिकयना. कंपॅरिजन इज नॉट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, करेक्ट? सो आतां आमचे इमॅजिनेशन्स कित्याचेर थरलेले आहा? आमचे आवंडे, आमचे डिजायर कित्याचेर थरलेले आहा? दुसऱ्यांच्यो वस्तू पळोवन, वो आमी देवाचे? इट्स अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड. समजता? गेटींग न्हू. सो आतां आमचें कितें आहा? फेथ इज अ सबस्टन्स ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर. आतां होपिंग इज वॉट? एक्सपेक्टेशन, डिजायर, इमॅजिनेशन. ओके, आमचे आवंडे आसता. आतां ते आवंडे पळय आमचे आहा, ते फिजिकली जावन येवपाक आमकां कितें जाय? फेथ जाय. सो इज इट फेथ इज रियली नेसेसरी इन आवर लायफ? इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फेथ नासतना कांयच जावपाचें ना न्हू. इफ आय एम इमॅजिनींग समथींग, आतां कितें हांव चिंतना आनी चिंत्ता कितें जावपाक, आनी ती चिंतना सपोज रियलिटी जावन येवंक जाय जाल्यार म्हाका भावार्थ जाय. सपोज हांव कितें एक्सपेक्ट करता, आय एम एक्सपेक्टींग समथींग टू हॅपन इन माय लायफ. ना, इमॅजिनेशन इज डन. आतां एक्सपेक्टींग कितें आतां हांव कितें आतां म्हाका सोदता हांव तें जावन येवपाक लागून म्हाका भावार्थ जाय. ओके, सो डिजायर आहा, आवंडो आहा, तेंय घडोवन येवपाक लागून भावार्थ जाय. आतां हे सगल्यो वस्तू आमी चिंत्ता पळय, सगल्यो मांडण्यो करून आमचे तकलेन आसता. हे तकलेन कितें कितें आसता न्हू, जाय तें दिसता इल्ली ही तकली, पूण आख्खो संवसार आमी हे तकलेन घेवन आहा. ओके, जायते बोल्लेले आहा. घोडेक बरें आसूंक जाता, वायट आसूंक जाता, पूण तें कोण जाणा आसता? एक आमी जाणा
आनी आमचो देव जाणा न्हू आमच्या भितर कितें चलता तें. आमच्या फुडल्यान मनीस बसता तो घोडेक आउटर अपियन्सराचेर म्हणटलो हां दे आर व्हेरी नायस, दे आर टॉकिंग व्हेरी नायसली, दे आर प्रिचींग व्हेरी गूड, दे आर लायक दीस. आमी भायले पळयता न्हू, पूण भितरले कोण पळयता? देव पळयता. वेन वी आर फेसींग अ प्रॉब्लम, I might say that I believe in the word of God. I'm not focusing on the situation, but what is my heart condition? माझ्या भितर कितें चलता तें कोण जाणा? देव जाणा न्हू. हांव जण एकल्याक मे बी हांव उलयता तेजेर, हाव आय पूट माय सेल्फ इन आवटसायड, हाव आय पूट माय सेल्फ इन स्पिकींग, हांव कशें घालता त्या प्रमाणे दुसरो म्हाका जज करीत. ना ना ना, ओके हा शी इज फायन म्हणूंक जाता न्हू. बट एट द सेम टायम भितर कितें चलता, कितलो म्हजो भावार्थ वाडलेलो आहा तें कोण जाणा? देव जाणा. Based on that only I am going to get my desire and my imagination getting to be fulfilled. No. केन्नाय कितें जाता, आय एम इमॅजिनेशन हा, इमॅजिनेशन करून हा, डिझायर करून हा, एक्सपेक्टेशन दवरून हा, पूण म्हाका भितर भावार्थ आलता. कळ्ळें? कित्याक घालता? जायत गाय ना जायत गाय आसूं, कितलो टायम रावतले देवाच्या उतराचेर? पेशन्स जाय न्हू. नाका, आय वॉन्ट टू डू इट बाय माय सेल्फ. विल इट वर्क? इज इट वर्किंग बाय फेथ देन? नो. हें भावार्थाचेर चलता? ना. ही नाटकाय जाली न्हू. म्हाकाच हांव फटयता आनी देवाच्या उतराचो म्हज्या काळजान एक हें ना, स्ट्रॉंग होल्ड ना देवाच्या उतराचो. कित्याक हांव हाफ संवसारान इनवॉल्व जालें, हाफ देवाच्या उतरान. पूण आमकां उतर कितें सांगता? फेथ इज अ सबस्टन्स ऑफ थिंग्स वी आर होप्ड फॉर. ना वॉट वी आर होपिंग फॉर, इज इट अलायन्ड विथ द वर्ड ऑफ गॉड? इज इट बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड? देवाच्या उतरार थोल्लेलें आहा म्हाजें इमॅजिनेशन? गाय हांव संवसारी वस्तू आशेता, म्हजें नांव जोडपाक हांव आशेता, गाय हांव गिरेस्तकाय संवसाराची जोडपाक आशेता, गाय हांव सारकें टॉप एजेर पावोंक जाय, सगल्यांक म्हाजी वळख संवसारान जालेली जावंक जाय. म्हजें कितें डिझायर आहा? सपोज म्हजें तोहलें वर्ल्डली डिझायर तर आहा, फेथ वील वर्क? नो. सगळें जोडलें आनी देवाचें उतर शेणयलें, कितें जातलें? आय लॉस्ट एवरीथींग न्हू. हां, एवरीथींग इज गॉन न्हू. कांयच फायदो ना जालो न्हू. सगळें जोडलें आनी तर उतर हांवें तर देवाचें शेणयलें, कितें जातलें? तेका लागून आमकां सगळ्यान द फर्स्ट थिंग इज, बिफोर वी स्टडींग द वर्ड ऑफ गॉड बाय एनी अदर टॉपिक्स, वी हॅव टू स्टडी मोस्टली एंड व्हेरी फर्मली ऑन द फेथ. आमकां भावार्थाचेर आमचें सगळें थरलेलें आहा. एग्जाम्पल घेवया. आतां होप कितें म्हणटा? एक्सपेक्टेशन, डिझायर एंड इमॅजिनेशन्स दॅट सम थिंग्स टू हॅपन इन फ्युचर. फुडाराक जावपाक जाय न्हू तें आमकां. पूण आयज आमी कितें स्वत मानून येता? आमकां मार्क 11, 23, 24 कितें म्हणटा? वॉट एवर वी आर डिझायरींग वी हॅव टू बिलीव दॅट वी हॅव रिसिव्ड इट. कितें आमी सोदता पळय आमकां जावपाक जाय तें आमी स्वत मानूंक जाय तें जालें म्हणून. सो आतां हितून कितें जाय आमकां? तें जालें म्हणून रावपाक पेशन्स जाय न्हू. कित्याक आमकां कितें म्हणटा? तुमी सोदता तें तुमी मेवलें म्हणून आर्गां दिया म्हणटा, पूण मेळोंक ना, दिसोंक ना, कशें जातलें? सो वी नीड पेशन्स and faith in the word of God. Faith is what? Trusting in the word. Believing in the word. देवाच्या उतरान आमी ट्रस्ट करता, बिलीव करता. That is faith. Trusting is what? Even though the favor is in my side or no, but yet I trust in him. No matter what the situation कितेंय जावनी, हांव कितें करता? I choose to trust in him because I trust in his word, in his promises. तेजे आमकां प्रॉमिसीस कितल्यो आहा. So I choose to believe in that. एंड टू ग्रो दीस फेथ, तेजो आन्सरूय आमकां देवाच्या उतरानूच देवान दिला, खंय भायलें ना. आतां समज म्हाका भावार्थ आसा, दॅट्स वाय आय एम प्रिचींग द वर्ड. आय कॅन से, कॅन समबडी कॅन कम एंड टेल मी, तुका तुजो भावार्थ सुबेज आहा म्हणून यू कॅन प्रीच, यू कॅन टीच म्हणूंक जाता कोणाच्यानी? म्हाका ना, म्हणूंक जायना. कित्याक? भावार्थूच वाडयतलो पासून जाल्यार आमकां देवाच्या उतराचीच गरज आहा. इट्स नथींग फ्रॉम आवटसायड वी आर गेटींग, इट इज इन द वर्ड इट सेल्फ. भायलें कांय ना. आतां कोणी म्हणटलो म्हाजेर हात धरून मागणें कर आनी म्हाजो भावार्थ वाडय. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? इट इज हॅपनिंग लायक दीस? ना. आमकां रोमन्स 10:17 कितें म्हणटा? फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देर आर 2 हियरिंग्स. दॅट इज द अनदर टिचींग. तेका आनीक सेपरेट टिचींग्स आहा. देर आर 2 हियरिंग्स एंड इट हॅज मिनींग. सो बेस्ट ऑफ फेथ येयना. वो फेथ पासून वाडयतलो जाल्यार आमकां देवाच्या उतराची गरज आहा. समजलें? आतां केन्नाय आमी लेट्स से आतां भावार्थ आहा आमचे कितें म्हणटा तें होप कितें?
बरवसो आमचो बरवसो 3 भाशेचो आसता. देर आर 3 कायंड ऑफ फेथ. हां सॉरी होप. फेथ इज ओनली वन. 3 कायंड ऑफ होप. होप आमकां कितें आहा आतां आमचो होप आतां कितें आसता देवाच्या उतराचेर आसोंक जाय न्हू. संवसारी हेजेर आसो जाल्यार इट वील वर्क बट इट वील नॉट वर्क फॉर अ गूड. कित्याक जायते फावटी आमी कितें सोदता वर्ड हॅव पावर. लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ अ टंग. नाव द बायबल डजंट से की ओनली लायफ इज इन द पावर ऑफ युअर टंग. इवन द डेथ इज इन द पावर ऑफ अ टंग. वॉट एवर वी कन्फेस वी हॅव इट. सो आमचो फेथ आमच्या बेनिफिटाच्या प्रमाणे आमी बिल्ड करूंक जाता. करेक्ट. बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज आमचो बाबार सदांच देवाच्या उतराचेर अलायन जावंक जाय. आमची चिंतना आनी आमचें कन्फेशन इट शूड गो टुगेदर. आतां आमच्या चिंतनांनी तर आमी दुसरेंच चिंतता पूण उतरांनी आमी देवाचें उतर उलयता. विल इट वर्क? नो. सांगता जस्ट वेट. ओके. सो आमचे बरवसो 3 भाशेचो आसता. देर आर 3 कायंड ऑफ फेथ. सॉरी होप. Why I am confused in this hope and this faith. Praise God. Thank you Jesus. Okay. आता पयले भाशेचो होप आमकां कितें म्हणटा? होप विथ नो फेथ. नो फेथ. Hope, there are 3 kinds of hope a human being can have. The first is hope without faith. Okay. आता hope without faith म्हणजे आमकां कितें म्हणटा? Like how do we understand this hope without faith? Now hope confusion जायना न्हू. Is it confusing? No. Now when we have faith, beginning कितें म्हणटा sentence आमकां Hebrews 11:1. Now faith is a substance of the things we hoped for. आता hope आहा न्हू तितून. What the verse says in Hebrews 11:1. Now faith is a substance of the things we hoped for. आता हो होप पळय आहा न्हू तो 3 भाशेचो आसता मनशाक. एक मनीस कितें म्हणटा दे डोंट वॉन्ट टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड. दे डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द वर्ड ऑफ गॉड बट दे वॉन्ट देअर हिलिंग. सो फेथ इज देअर in the word of God? No. Their hope is what? They want to get healed. Without the word, without the faith. Faith naka. No prayers. No. You just pray over me. You lay your hands on me and I will be healed. I'll take my healing. I'll go home and I'll enjoy my life. हे भाशेचे फेथ आसता न्हू. म्हाका आसलेले पयलीं. आमी वयतालीं देवा कडेन रेतिरांक वयतालीं आमी पयलीं. In those days we used to go. By what? Taking our desires. What desires? It depends what I desire. My desires are aligned with the word of God or it's aligned with the world. घेवपाक कळ्ळें. I was hoping for something. That's why I used to go for the retreat. I'll pray. God will be pleased with me. आनी म्हाका कितें जाय तें ब्लेसिंग दितलो आनी हांव तें घेवन घरा येता. पुरो शिकोवप ना. हें आमचें होप. आमचें बरवसो. आमी selfish desire we can call it. Sometimes there could be like तुमचो hope आहा but that hope is selfish for my benefit, nothing to do with the God. देवा कडेन आमकां कांय नाका. देव आहा आमकां रोचल्या पुरो. I'll go with my hope, my expectation, my desire, my imagination. I'll pray and then he'll bless me with my healings, my blessings, then I'll come home. Now chapter finish. Somebody is going for retreats, let's say only for the healing. Might be that त्या मनशाक suppose आता pain ha, some sickness is there and doctors had given the report there is no. तुम्ही तुमचे pray करा म्हाका कितें सांगलें. So now doctor said no hope. Now where to go? Now where is the healer? In the church or some prayer service or somewhere. Somebody could lay hand and give me healing. आनी हांव मागीर खोशी. पूण देव आमकां हें सोदता आमचे कडल्यान. आमचो रोचणार आमचो क्रिएटर आमकां ताका आमचे कडल्यान कितें जाय? वॉट ही वॉन्ट फ्रॉम अस? केन्ना आमी ट्राय करता जाणा जावपाक? करता आमी बट विदाउट. Sorry, what's your question? He wants us to believe in him. Yeah, but how you will believe in him?
to know, get more knowledge of it. Yeah, but now the person is saying, Hearing example I'm and saying, yeah, hearing and hearing, that where you will get, in the world or in the word itself. So we have to go to the word, no. आमकां आतां हियरींग एंड हियरींग आमचो भावार्थ वाडटा देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन वाडटा न्हू, पूण तेंच उतर आमकां खंय मेवता, पळयत पुस्तकानूच मेवता न्हू. Now the person is going for prayers with a selfish desire, that person is not longing to studying the word, then how the faith will grow? Now that person wants the healing without the word of God, with somebody else's belief. We had that mindset, no, in the olden time. आमचे ते पयली चिंतना आसलेली न्हू, आदी आमी या मागणें करया that somebody will lay their hands, the believer will lay their hands and will get our healings and our prosperity, everything will, problems will be get solved, and then enough. That was our thinking, no. But now we are gathering in this place not because of our healings. As I see you every day, now you are coming to study the word and not for the healing. But remember the first time when you had come, for the first day, what was the desire? We wanted something from the Lord. No, I can give my example. Okay, leave about you. I can give my example. For the first time when I used to go for the retreat with my selfish desire. But now, by hearing and hearing, faith comes, right? As I'm listening to the word of God, आता हांव जितले retreat first time येयले, second time येयले, what I'm doing? Hearing and hearing by the word of God. Now faith increased. आता तो भावार्थ आमचो वाडलो, त्या भावार्थान आमकां देव आमचे कडेन त्या उतरांतल्यान उलोवंक लागता. तेका लागून आमी रिपीट जाता न्हू. This is the difference, the hearing and hearing. भावार्थ वाडोवंक पासून देवाच्या उतरांतल्यानूच तो भावार्थ वाडटा. आमकां कोण घे हो ब्लेसिंग तुका भावार्थ तुजो वाडय म्हणून कोण घेवन येवन दिवपाचो ना. So we have to take a decision. We want to study the word, we have to stay in connected with the Lord or no. So हे आमचे कोणाचेर थरलेलें हा? आमचेर, जण एकल्याचेर. आमचे जण एकल्याचेर हें डिपेंड हा that what I want to do in my life. हांव म्हज्या जिविताचो देवाच्या राज्याक कसो उपयोग करूं, आमी तें चिंतूंक जाय. एकामेकाच्या सांगातान आमी आतां आमी सगळीं भाव भयण हांगा एकठांय जाता, सो कितलीं जाणां रिपीट आहा आमी, कित्याक देवाचें उतर शिकपाक. वी वॉन्ट टू ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड. नाव द डिझायर इज नो मोर सेल्फिश डिझायर, बिकॉज वी आर गॅदरिंग हियर टू स्टडी द वर्ड. गेटिंग इट नाव? हां, येस, knowledge. If we get a more knowledge, we'll have the wisdom, no? Because we get the wisdom of God which is from above through the word of God, and Jesus is our wisdom. Correct? So now there are three. First kind is hope, hope without faith. That is the first kind of hope. Okay? Now, yes. So now second is we are hopeless. Sometimes did you ever hear, can I call hopeless? Muncha ani hope amka. We are hopeless. There is no more hope. Now, who is giving us that report? We are hopeless. When we accept from where we are taking that word hopeless. Example. When we hear from another person. Yeah. Let's take the example of a doctor. Correct, brother. Praise God. Hallelujah. Correct. Doctor is giving us the word hopeless. If a person is not well, we are taking that person to a doctor. Correct? And आमी घेवन गेले. आता we don't know what had happened to that person, that family member or whoever the person. कितें जालां आमकां कांय खबर ना. So we are going to the doctor. आता सगळे टेस्ट जाले, कितें जालें? एक्झाम्पल, एके भाशेचें दुयेंस वयर येता आनी दोतोर कितें म्हणटा, ह्या दुयेंसाक आतां वखद ना. Don't expect anything to happen now from us. There is no medicine, there is no cure, there is nothing. कांय ना आतां न्ही. It is now hopeless case. आसो पासून चलतेलें. वी डोंट नो, केन्नाय कितेंय जावंक शकता. आतां केन्नाय कितेंय जावंक शकता, एनी कितेंय जावंक शकता म्हणटा दोतोर. आतां एनी टायम एनीथींग कॅन हॅपन. सो यू ऑल कॅन टेक इवन द पेशंट एट होम. हांगा दवरून फायदो ना. सो वॉट इज दॅट थिंग? होपलेस. नो होप मिन्स होपलेस. पूण आतां आमकां देवाचें उतर कितें सांगता पळोवया. तेका लागून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचो बरवसो, आमचो होप कित्याचेर थरलेलो आहा तें आमी पयलें आमकां ती जाणवाय पयलीं आसोंक जाय. आतां faith is a substance for the things we hoped for. So this hope and faith comes together.
भावार्थूच आहलो म्हणून जायना. आतां भावार्थ म्हणजे कितें, आमी कितें पळय आवंडेता तें घडोवन येवपाक आमकां भावार्थ जाय. पूण आमचो आवंडो कितें आसता पळय दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. Hondo means Your hope, what is your hope? What you are expecting, your expectations, your desires, okay, your imagination. तुझे आतां आमच्या आतां तकलेन कितें इमॅजिनेशन आहा, कितें आतां एक्झाम्पल आय कॅन गीव लायक इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ हावस दॅट इज युअर होप, करेक्ट, दॅट इज युअर एक्सपेक्टेशन, दॅट इज युअर इमॅजिनेशन. वेन यू आर बिल्डींग अ तूं तें घर बांदता पळय आमकां इमॅजिनेशन येता न्हू तकलेन, ओ बेश्टेच बांदता आमी, कांय प्लॅन विदाउट प्लॅन वी आर बिल्डींग अ हावस. तुम्ही बांदला प्लॅन नासतना, प्लॅन केला करूंक ना. हॉल इतले लेंथ आसूंक जाय आनी इतले विड्थ आसूंक जाय, इतली हायट, प्लॅन आहा न्हू आमचो, ह्या सायडीन रूम त्या सायडीन बाथरूम, वी प्लॅन नो. नाव दॅट इज नाव बिफोर बिल्डींग अ हावस इन अ फिजिकल वी हॅव दॅट imagination, that is that plan which we made. So we call that the things we are hoped for, we made that imagination. Now hope is called imagination, expectation and a desire. Now my desire is to have a house. Now I am imagining how to build that house, how many rooms I will make, how many washrooms, toilets, bathrooms I will make, where will be the kitchen, खंयच्या एरियान आमचें किचन जातालें, हें आमी इमॅजिनेशन न्हू. आतां हें इमॅजिनेशन घडोवन येवपाक लागून आमकां कितें जाय, सबस्टेन्स. सबस्टेन्स म्हणजे मटेरियल. वी नीड मटेरियल टू मेक दॅट हावस नो. आतां इमॅजीन केलें घर जातलें ना. सो वॉट वी नीड, सबस्टेन्स इज इक्वल टू मटेरियल. मटेरियल जाय न्हू आमकां, वस्त जाय न्हू. आतां आमचें सिकनसान आमकां हिलींग जाय, the healing aha in unseen. We are already healed in our spirit. The day we accepted Jesus as our Lord God and Savior, we are saved. We are saved, no? So healing, deliverance, it is all package which is already present in the spirit. आमी आत्म्यान आमकां सगळी पेकोवणी आहा, आमकां सगळें आमकां मेवलेलें आहा. आतां त्या आत्म्यानसान आमकां फिजिकल हाडपाक आमकां कितें जाय, भावार्थ. Praise God, hallelujah. Okay, now that faith is a substance. तो substance पळय हा न्हू, तो भावार्थ वचोन आमचें तें हिलींग घेवन येता इंटू मॅनिफेस्टेशन, इंटू फिजिकल. पूण आमकां तो पेशन्स जाय, आमकां त्या देवाच्या उतरार विश्वास जाय. कितलें जाय पडलें, आर यू अंडरस्टँडींग? सो आय वॉज ऑन द होपलेस, रायट. नाव फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर इज गिवींग होपलेस, नो होप एट ऑल. आतां आमकां उतर कितें सांगता पळोवया. In so long he looked after you, know. After he came to know now there's no hope. which one? Doctor. Doctor give hopeless, no hope. So when he give the word for you, it is hopeless, there is no chance, there is no medicine, there is no guarantee, केन्नाय कितेंय जावंक जाता, then from where he will bring the hope? He had already given his report, no? He says it is hopeless. The physical evidence is showing what? Hopeless, no hope. आतां आमकां स्पिरिच्युअल एविडन्स, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. रोमन्स 15:13 आमकां कितें म्हणटा, सिस्टर यू हॅव दॅट इन KJV? I pray that God, the source of hope. You can read that later on, just write the verse. Romans 15:13. I pray that God, the source of hope. Now who is God? Source of hope. Now doctor is telling no hope, but the word of God is telling God is a source of hope. Understanding? आता दोतोर कितें म्हणटा, होप ना, कांय जावंक जायना, यू कॅन टेक द पेशंट होम. आतां कांय जावपाचें ना, कित्याक जालें न्हू, जायते फावटी दिना डॉक्टर. केन्ना आमचे कोण सोयऱ्यां जावं नेबरां जावं कोण तरी आमकां म्हणटा न्हू, ना डॉक्टरान कांय ना म्हणून सांगलां, होप ना म्हणून सांगलां, वर सांगलां घरा. मागीर लोक घरा येता न्हू खबरीक बा, कित्याक आतां होप ना, मनशाचें केन्नाय कितेंय जावंक शकता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, आय प्रे दॅट गॉड, द सोर्स ऑफ होप. आतां आमकां होप खंय मेवता, इन द वर्ड ऑफ गॉड. हां, देवाच्या उतरान. आतां वीथ गॉड म्हणजे देव आमचे कडेन कहो उलयता, तेच्या उतरान. सो नाव वेर इज गॉड, इन हीज वर्ड. ही इज फिजिकली नॉट देर इन फ्रंट ऑफ अस, बट ही इज प्रेझंट इन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतरान आहा न्हू. सो संवसार आमकां म्हणटा होपलेस, होप ना म्हणटा, पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, गॉड इज अ सोर्स ऑफ होप. सो आमकां होप मेवता खंय, देवाच्या उतरान.
will fill you completely with joy and peace. When doctor is giving the report hopeless, आम्ही joy आणि peace आसता, आम्ही भिरांतीन आसता न्हू. संवसारी रिपोर्ट आमकां कितें दिता पळय तितून भिरांतीन भरता, पूण देवाच्या उतरान आमकां जे प्रॉमिसीस मेळटा आमी भावार्थान भरता. अंडरस्टँडिंग? सो जेन्ना संवसार आमकां होपलेस म्हणटा, कांय ना म्हणटा पळय, तेन्ना आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा? आय प्रे दॅट गॉड द सोर्स ऑफ होप वील फील यू कंप्लीटली वीथ जॉय अँड पीस because you trust in him. Now the trust is important. Without trusting, I cannot say that I am completely joyful, I am completely in peace, and there is no trust. Is it possible without trust? Because the verse continues over there, will fill you completely with joy and peace because you trust in him. So it is because I trust in him. Trust means what? No matter what the result, either it is in my favor or no. I might be praying to God something and maybe it did not happen. That means that I have to doubt in his word? No, I trust in his word. Because his promises are not to harm me but to save me. Correct? So utor munta, because you trust in him. So we have to take a decision whether to trust in him or not to trust in him. It is in a choice. Free will, आमकां choice आहा. जेन्ना एवेन ते फ्रूट घेतले तेन्ना एवेक चॉयस आसलेले वेदर टू ईट इट ऑर रिजेक्ट इट. करेक्ट नो? बिकॉज गॉड हॅड ऑलरेडी गिवन द कमांड, ईट एवरीथिंग बट नॉट फ्रॉम दॅट ट्री, पर्टिक्युलर ट्री, ओनली वन ट्री. इतलें सगळें दिलें आनी तेंच नाका म्हणलें आनी तेंच केलें. आतांय पासून आमी तेंच करता. इतले सगळे प्रॉमिसीस आमकां दिलेले आहा बट वी वॉन्ट टू गो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड. हां, अँड देन वी वॉन्ट गॉड टू वर्क फॉर अस. वी वील डू वॉट एवर वी वॉन्ट आनी मागीर आमी म्हणटा देवान आमच्या जिवितान अहें करूंक जाय नासलेलें, देवान चुरचुरे करूंक जाय आसलेले, कित्याक म्हणून अहें जालें. दॅट पर्सन वॉज सो होली, वॉज गोईंग फॉर प्रेयर्स एंड दीस एंड दॅट, बट वी डोंट नो हाव दॅट पर्सन वॉज लिवींग हीज लायफ. सी, देवाच्या उतराची नॉलेज आसता पळय न्हू, दॅट इज व्हेरी गूड. पीपल मायट हॅव अ फूल नॉलेज ऑफ द बायबल, but that if the person is not living their life according to the word of God, then the knowledge is of no use. Pharisees, they knew the whole thing of the word of God. They were very devoted. They knew with the knowledge, they were full of knowledge, but yet they failed to recognize Jesus. So person can have a knowledge but at the same time live his life according to the world. Then what is the point of having the knowledge of the word? Knowledge is okay, but at the same time we should have the wisdom of God. Faith, wisdom. So knowledge आमकां आहली म्हणून जायना. We have to have the wisdom, how to use that knowledge, to have that deep understanding of the word. संसार रिपोर्ट दितलो आतां hopeless, but what am I taking? How am I taking that word? Am I really taking it in a hopeless way or I am believing in the word of God? देवाचें उतर म्हणटा, God is the source of my hope. It's very clearly written. Evidence is there. Written evidence is there, but the physical evidence is not there. But now believing in the written evidence and not in the physical evidence is called faith. Getting it? So physical evidence आमकां ना हिलिंगाचो. Physical evidence आमकां म्हणटा hopeless म्हणून सांगता, but at the same time the word is telling us that God is the source of our hope. So what am I choosing to believe? Huh? Yes, but to stay on that faith, biblical faith, we have to grow in the word. At the same time, to grow in the word, we have to keep on listening the word, and at the same time listening and obeying the word and living a life, taking a decision. Simply we cannot live the life according to the word of God. We might hear 24 hours, whole year, whole day, whole month, full day आमी आयकोंक शकता देवाचें उतर, but am I taking a decision that I'm living on that word, my life I'm living on that word or not? That is important. आमचें डिसिजन कितें आहा? Only to grasp the knowledge, take the knowledge, study this scripture, that scripture आमी शिंकता जायते न्हू, but am I living my life according to the word? That comes in decision.
कित्याक देव म्हणटा आमकां बायबल सांगता की देवान आमकां केन्ना कसल्याक वस्तूक फोर्स करूंक ना बिकॉज ही लव अस, ही गेव अस फ्रीडम टू चूज. करेक्ट? सो नाव वी हॅव टू डिसायड what I want to do. कितें करूंक सोदता हांव, whether to live my life based on the word or on the world. So first जालें hope without faith. I want the healings but I don't want to believe in the word. I want the healings to happen through somebody else's faith, but I don't want to grow in faith because I don't want faith. That is hope without faith. Second one, hopeless. Third one आमकां कितें म्हणटा पळया, wrong hope. Yes. Now wrong hope म्हणजे आतां कितें, example we can take. आतां wrong hope कितें, if we are hoping for something and that hoping is not aligning with the word of God, and we are आमी फोर्स करता तें आमकां जाल्लें जाय. आतां हो होप सारको आहा ना, हो रॉंग होप जालो न्हू. द थर्ड वन इज रॉंग होप. आमी एक्सपेक्टेशन दवरता which is not aligned with the word. Now to understand what is aligned with the word and what does not align with the word, we have to study the word. If we don't study, how we'll know the difference? समजता, आमी तर देवाचें उतरूच वाचूंक वचना, शिकोवंक वचना, आमकां कशें कळटलें कितें देवाचें उतर सांगता, कितें देवाचें उतर आमकां म्हणजे वॉट वी मस्ट डू, वॉट वी मस्ट नॉट डू. देर आर डूज एंड डोंट्स इवन इन द वर्ड ऑफ गॉड, रायट? देवाच्या उतरान बरयलेलें आहा न्हू कितें कितें. एम आय मुवींग टू मच? नो. ओके. सो देवाच्या उतरान आहा न्हू बरयलेलें वॉट इज डूज एंड डोंट्स. So what we are choosing to do, because in the same time Proverbs 18:21 says life and death. Life and death. It is not saying only life. जिवीत आनी मरणूय आमचे जिबेर आहा म्हणटा. सो आमकां कितें आहा, चॉयस आहा न्हू. सो वी हॅव अ चॉयस. So we should be wise enough, we should be full of wisdom. From where we'll get the wisdom to choose right and wrong? From the word of God. See, everything is connected. In the end, सगळे connected ha. To have that faith, the Bible itself says by hearing and hearing you can grow your faith. Now what is faith? Faith is a substance which for the things hoped for. आतां आमकां कितें जाल्लें जाय पळय तें दिसण्यान हाडपाक आमकां भावार्थ जाय. आतां भावार्थ कसो येतलो म्हणटा, आयकॉन आनी आयकॉन. It will not come by somebody's laying hand and then you are full of faith. No. I have to make a labor for that. Even in Hebrews 11:6 it says, it is impossible to please God without faith. So how much faith is important in our life? Currency हाँ, of the kingdom of God. praise God, hallelujah. So without faith, it is impossible even to please Him, and that too also it's a free gift. जेजू देव कितें म्हणटा, तो गिफ्ट आमकां फ्री दिलेलो आहा. In the sense, even to get that without faith, impossible to please Him. आता देव कितें म्हणटा, तुमी वसा आनी तुमचो फेथ घेवन येया आनी आपणाक प्लीज करा म्हणना. It is written also in the same word of God that faith will come by hearing and hearing by the word of God. So that also we get free. How good God He is. आमकां खंय भायलें कितें घेवन यो म्हणना तो. It is all written. Only we have to be obedient to His word. Thank you, Jesus. Understanding? So आता आमचे कितें इमेजिन, Abraham's example we can take. When God at the age of 75, God gave him promise that he will be the father of the many nation, or he is. God made him before Isaac was born. God made him the father of many nations, because देव कितें सोदता, देव कितें म्हणटा, देवाक कितें जाय पळय न्हू देव तें पळयता. So God is seeing him as a father of many nations. But what Abraham did, he saw himself childless. So Abraham on that time it was wrong hope. God is calling him the father of many nations, and तो म्हणटा कितें, I am childless. So is it matching? No. So He said childless because he could not see he could not see it. So ata through Abraham what we are learning,
how to have a faith. Faith is something which you are believing on the unseen. So now Abraham is a great example for us how to grow our faith. Now at the age of 75, he is getting a promise that God is calling him father of many nations. But in the existence, it is there? ना. दिसण्यान हा तो जायत्या राष्ट्रांचो बापूय म्हणून दिसण्यान हा दिसण्यान ना. पूण देव कितें म्हणटा, एब्राहम आसलेलो 75 years old at that time. And when Isaac was born, he was 100 years old. Correct? So it took 25 years. आणि आमकां कितें जाय आतां फटाफट नो instant 2-minute Maggi noodles करेक्ट. हां आमकां वी आर यूज टू इट नो instant नो. आयज आनी आतां नाका लेट पावली घरा न्हू मॅगी हा 2 minutes जातले बॉयल केलें गरम कपान घातलें आनी इवन दॅट ऑल्सो नाव देर आर अनदर मॅगी केम इन अ कप that you don't have to boil it, just pour hot water, 5 minutes, 2 minutes you can eat. Flight see, this is how our lifestyle is, and when we are getting used to it. Correct? 2-minute noodles. Praise God. No, just kidding. So तो है आमचे कितें आहा, praise God, hallelujah. आमचे कितें आहा, आमकां सोयी जाल्या instant घेवपाची. But Abraham got the promise at the age of 75. Promise got fulfilled in physical at the age of 100. कितल्या वर्षांचो डिफरन्स आहा? 25 years. 25 years. Imagine. देवाक इम्पॉसिबल आसलेलें तेका डायरेक्ट फादर करपाक in physical. Is it impossible to God? No. But it is impossible to please God without faith. He was waiting for him to build the faith in him. Yeah, and he built his faith. At the age of 100, he was already a father of Isaac. God cannot build a system. That's what no. God देवाचे एक कायदो हा. त्या कायद्याच्या आड काय एक्सपेक्ट करपाचें आमी ना. That's why we should study the word and study the instruction of the word of God, and we have to live our life according to the instruction. Then only we can see the manifestation in our life. So तेजो मोल्ड कितें आसलेलो इब्राहिमाचो? He was seeing himself childless, but God was seeing him father of many nations. He made him the father of many nations. पूण तो कितें मोल्ड घेवन आसलेलो आपणाचो? तेजो मोल्ड कितें आसलेलो? दॅट ही इज चायल्डलेस. सो वो रॉंग होप. तेजो रॉंग होप कितें? दॅट ही इज चायल्डलेस इज अ रॉंग होप तेजो. अंडरस्टँड? आतां आमचोय मोल्ड आसता. मोल्ड म्हणजे कितें? एक पॅटर्न आतां आसता. लेट्स से आकार. लेट्स से इडली कोणेन खाल्ल्या हांगा? Everybody know how the shape of the idli is, right? Special, you get a special container that ती चावून येता सारकी. Okay? इडलीची शेप कितेंय आसना. इडली means what? Now when I say idli, how you'll imagine idli? Round and not just round also, little fluffy on top and the sides are little flatter. That is the imagination of the idli, right? That is the mold of the idli. Can you put idli better in the glass and keep it in the steamer? No, because we get a special container. That is the right mold of the idli. So if I put a wrong container inside the steamer, the wrong shape will come. So it has to be in a idli shape only. No, in the same way we have to have a right hope and not a wrong hope. आमचो right hope आसलो, then we'll get एक right आकारान आमकां तें मेवता. So आमचो hope कसो आसोंक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे. आमचो होप, आमचो भरवसो आसोंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हू की म्हाका जाय तें. समजलें? आमकां जाय तें आमी हावंडे आमचें करूंक जायना आनी मागीर तें जेन्ना घडोन येना तेन्ना वी ब्लेम गॉड. इवन आय वॉज सीईंग माय सेल्फ. आमचें घर ना, आमी लोकांच्या रुमान रावता. आय वॉज सीईंग माय मोल्ड वॉज रॉंग. माय होप वॉज रॉंग. Not knowing that in spirit God has blessed me with everything. Ephesians 1:3, God has blessed us with every spiritual blessings. Every not some इंगा मातशें दिला ब्लेसिंग, थंगा दिवंक ना, 2 काउंटिंग आहा, 10तले 4 दिल्या, बाकीचे सो ना. No, every spiritual blessing. I was not knowing, I was ignorant.
I was not knowing that I was already blessed in the spirit. But after knowing that I am blessed with everything, now the mold is correct. Now the hope is correct. Now whatever I am hoping, I make sure by the power of the Holy Spirit, not with my ability, with the power of the Holy Spirit, I make sure that my mold should be right and not wrong hope. Now whatever I am hoping, I make sure it is always aligned with the word of God and not to the world. Yeah, but idli can also be any shape. No? But when naturally when we say idli, how it comes? Any shape, that is the individual choice. But in originally, how the shape of the idli? That only na. So if you are making in some other shape, that is your choice. But originally how it is, in the same way God has original plan for us, but that doesn't mean that we will not have our own plans in our life. Understand? The original plan means the original idli shape. Now what individual is having, आता तुमचे थोड्यांचे कितें आसता, आपल्याचे ओन इडली शेप. नो, आय वॉन्ट टू मेक इट इन अ प्लेट. बशेन आमी करूंक सोदता. दॅट इज ए इंडिविज्युअल चॉयस. आमी व्हडली ताट आसता जेवणाची, तितून पासून आमी घालून स्टीम करूंक जाता न्हू. दॅट इज द इंडिविज्युअल चॉयस. बट द ओरिजिनल शेप इज वॉट? Fluffy, round, flat in the side. When we say idli, suddenly to idli shape to येता न्हू आमकां. In the same way, आमकां original plan कितें आहा according to the word of God. But I am doing that in other ways, making for myself. I am planning according to my plans, my desire. That is my own individual choice, no? What you want? Huh. So like how you want. We want to make idli in a big plate. We can do it. Individual choice. But the original thing is what? That what imagination what we are giving when we say idli. Understand? Praise God. So 3 kind of hope. First is hope without faith. Second is hopeless. Third is wrong hope. For that wrong hope, we took that example of Father Abraham. Correct? Now, when we have, let's say, the doctor's example is really easy to understand, because we are fighting for our physical health only, most of the time. Many a times, mostly what we need, healings, correct? आमकां सदां काल कितें जाय, आमचे कुडीन आमकां डेली कितें ना कितें हांगा दुखता, थंगा दुखता. घराचें इमॅजिनेशन आसत, लायक वीच आय हॅड इन माय ओल्ड डेज. नाव आय हॅव अ हावस. नाव दॅट इज नो मोर डिझायर ऑफ द हावस. बट एवरी डे वॉट वी नीड? गुड हेल्थ, नो? सो बेसिकली वी आर इन नीड ऑफ हेल्थ. हिलींग जाय आमकां, पेकोवणी जाय आमकां. उतरा पावलाक आमकां पेकोवणी जाय. आतां देव म्हणटा कितें? आपणें तुमकां ऑलरेडी पेकोवणी दिल्या. खंय दिल्या? ओतम्यान दिल्या. ओतम्यान वी आर इन आर स्पिरीट वी आर ऑलरेडी हिल्ड, नो? पूण आतां कितें जाता? डॉक्टर्स रिपोर्ट येयल्या उपरांत आमकां रिपोर्ट आमी वाचता. आतां कितें उलयता आमचे कडेन? रिपोर्ट उलोवंक लागता न्हू. आतां रिपोर्ट उलयता. रिपोर्ट उलयल्या उपरांत आमी आतां त्या रिपोर्टाचेर ध्यान मन, मेडिटेशन कॉमेस, आमी नियाळ करूंक लागता तो रिपोर्ट. आतां कितें जातलें? आतां कहें? नेक्स्ट वे टू गो, हूम टू गो, वेदर टू चेंज द डॉक्टर ऑर नो, आनी खंय वचून दुसरें सजेशन घेवया वो नाका. येता न्हू आमकां चिंतना. दीस इज नॅचरल, दीस इज हॅपनिंग वीथ एवरीबडी. हें जाताच आमकां. पूण कितें हें जावंक फावना म्हणून आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावंक जाय. कित्याक फ्रॉम वेर वी आर गेटींग द होप? इन द वर्ड इट सेल्फ. गॉड इज द सोर्स ऑफ आर होप. आमकां होप ना थिंगा आमकां देव होप दिता न्हू, ऑफ पीस. शांतेचो दिता न्हू आमकां, जॉय एंड पीस. करेक्ट? जॉय एंड पीस न्हू. सो आतां आमकां पेकोवणी जाय तेन्ना, कुडीन आमच्या आमकां हिलींग जाय तेन्ना आमकां जॉय एंड पीस येतलो काय आमकां फियर येतलो? फियर येता. एंड वॉट बायबल सेज? फियर इज डेमोनीक. देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, मोगाचो दिला. जाल्यार आमकां ही भिरांत खंयच्यान येता? संवसारांतसून येता. सो आतां आमचें डिसिजन कितें जावंक जाय? इन्स्टेड ऑफ फोकसींग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, आमचो फोकस जावंक जायो देवाच्या उतराचेर. कित्याक तितूंतल्यान आमकां होप येता न्हू. आतां तो फेथ टॉपीक घेवपाक इट सावंड्स व्हेरी सिंपल, बट इट हॅज अ डेप्थ. आयज हो होप पासून टॉपीक घेवपाक, इवन लास्ट वीक वी स्टडीड ऑन द फेथ, रायट? लास्ट वीक ऑल्सो आमी ते ओस्तोरेचे घेवंक नासले, जायरसीस डॉटर, तो टॉपीक घेतलेलो न्हू लास्ट वीकान. यू हर्ड नो लास्ट वीक? सो इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन faith. Faith of Jairus and faith of that lady who was having issue with blood. So what was based on faith? Last week also we studied faith.
Previous week also we studied on Abraham's faith, correct? Brother Brandon continuously teaching us on faith. Today also it was not my plan, it is a plan of the Holy Spirit to take this faith, because आमचे सगळी शिकवणीची समजणी धरलेली हा आमच्या भावार्थाचेर. हां, इट इज लायक अ रूटूच तर आमचे सारके स्ट्रॉंग ना, फुडले आमी ब्रांचीस कशे हँडल करतली. There are so many things happening in our life, so many things in this world, and as long as we are in this world, the things will come against us. But who gives us hope? God is giving us that hope. But to have that hope, we should have faith. And to have that faith, we have to continually be in the Word of God. Otherwise, we are speaking what world is showing us. आमी उलयता, आमकां संवसार कितें दाखयता पळय न्हू, आमी तें उलयता. कित्याक तें उलयता? ब्रेक पडटा न्हू देवाच्या उतरान आमकां. इट इज नॉट दॅट 24 hours we have to read and read and read. Once you are read, then we have to meditate, no? So while you are meditating on the Word of God, if somebody is coming with any negative report in front of us, we can avoid that. Why? Because the process is going on no in our mind. आमचे तकलेन कितें चलता, मेडिटेशन चलता न्हू देवाच्या उतराचें. कोणूय कितेंय रिपोर्ट, डॉक्टर रिपोर्ट घेवन येता, तुमकां प्रॉब्लम आहा, पूण देवाचें उतर तर हांव मेडिटेट करता 1 Peter 2:24 that by the wounds of Jesus Christ I am already healed. Will I focus on the doctor's report anymore? No, because what I believe, the healing is already done in my spirit. To have faith, we need hope. Faith is a substance of the things we hoped for. Hebrews 11:1. You wrote it, no? The verse says, now faith is a substance. It present tense, now. It's not past, it's not future. It is now. Now faith is a substance of the things we hoped for. Now you are hoping for what? For the healing, correct? But the healing is already there in your spirit. But you want that to see in your physical. Now what you must do? Now your hope is becoming what? That you want the healing in physical. So now what you must do? Take the scripture by 1 Peter 2:24, meditate on it. So once while you are meditating, tu jenna te meditate korta by 1 Peter 2:24, that verse is giving you hope, and with that meditation, that healing is coming into manifestation. So faith is not giving us hope. Faith is a substance of the things we hoped for. Kideं unseen ha poi nu, that it is now substance means assurance. In KJV they give the word assurance, right? Faith, substance. Faith is an assurance. It's the guarantee. Faith is a substance. Now faith is an assurance of the things we hoped for. केन्ना तरी अशें जाता, आमी कितें होप करिनासतना डायरेक्ट सडनलीच आमकां कितें प्लॅन जाता ना. वी होप नो, वी इमॅजीन नो, वी डिझायर नो. इन एवरीथींग आमकां पयलीं चिंतना येता. चिंतना पयलीं न्हू. होपिंग इज फर्स्ट नो. फॉर दॅट होपिंग टू कम इन टू एक्झिस्टन्स वी नीड faith. Hebrews 11:3 we'll see. I'll read it. Hebrews 11:3. Now, by faith we understand that the world has been created by the word of God, so that what is seen has not been made out of the things that are visible. I'll read it again. By faith we understand that the world has been created by the word of God. संसार कहो केला देवाच्या उतरान. पूण देवान जे पळय कितें घडलां ह्या संवसारान, was that those things were there somewhere and then God brought it and made it? What the verse is saying? He said it and it happened. He did not bring those things from somewhere and planted. He said it. And now through Christ Jesus, God has given us the same authority. Understanding? Everything is connected. Even our healing, our deliverance, everything is there in the unseen. We have to speak.
आतां देवान हो संवसार घडलो आपणाच्या उतरान. देवान म्हटलें उजवाड जा. दॅट डजंट मीन दॅट गॉड ब्रॉट दॅट लायट फ्रॉम समवेर एंड ही प्लांटेड देर ऑन दी अर्थ. नो, ही सेड, Let there be light. he spoke. Whatever must be there in the presence, but God wanted to see a light. So what he said, let there be light. आता देव तर आपणाचो सिस्टम सारको फॉलो करता, and that same authority we are having, then why we are focusing in our present situation and troubles and everything? You're so useful. So that system should change now, no? The system should shift from worldly system to godly system. देवाचो सिस्टम कितें हा? What you want to see, you speak it. And those things which are available in the unseen will come into seen. आता light was already there in unseen. पूण जेन्ना देवान म्हटलें let there be light, उजवाड जालो. कित्याक जालो? God spoke, no? The word. In the same way, now the word is saying that we have the authority. God has given us the authority to do the same things what he did, and greater than the, even much more greater than those things. Now we can imagine how powerful we are now. Now can we imagine that how much power we have in our words? Correct? It is very, when we understand the system, no, it is very easy. But we make it complicate. We make it complicate. Correct? Because we are mixing the two systems. Complicate केन्ना जाता? आमी दोन वस्तू मिक्स केल्यो, घुसपा गोंधळ म्हणटा न्हू, वायरी आतां रेड हा ग्रीन हा. इफ वी मिक्स इट इन अ सच अ वे, इज इट पॉसिबल? तो गोंधळ जालो न्हू. मिक्स केल्यो सोडोवंक कितलो त्रास. बट एट द बिगिनींग ओनली इफ वी अंडरस्टँड द सिस्टम, नो, इट्स व्हेरी इजी. इट्स व्हेरी व्हेरी इजी. Actually simple ha te. When you understand the system of God, no, now to understand the system of God, what we need to study. We need to get into the word. Study कोण नसताना कशें जातलें? आतां ही भुरगीं हांव स्कॉलाक वयता, यू आर गोइंग फॉर स्कूल, नो? टीचर इज टीचिंग यू ऑल सम सब्जेक्ट्स. इज दॅट यू आर कमिंग होम एंड नॉट स्टडींग इट अगेन? यू आर स्टडींग, नो? वाय यू आर स्टडींग? To understand it more better, no? In the same way, to understand the God system, we have to understand, we have to read the word of God. By reading and by hearing, the faith will increase. भावार्थ वाडल्या उपरांत आमकां आनीक इजी देवाचें उतर समजूंक. कित्याक जेन्ना आमी पळय हियरींग हॅपन्स, नो, होली स्पिरीट इज कमींग एंड टेकिंग इट ओवर. ही इज द वन हू इज टीचिंग अस. Children are the best example. They go to school. This is also a school. आमी आयज हांगा एकठांय जाता हिलिंगाक न्हू, टू स्टडी द वर्ड. In the same way, आमी इस्कॉलान शिकता, घरा येता, we go for tuitions as well. For more understanding, better understanding, we go for tuitions. तेच भशेन आमी आयज हांगा हे स्कुलान शिकता. At the same time, we have to go home and we have to study. That's how we will grow in the word of God. We'll understand the system of God. देवाचो सिस्टम कितें? देवाक कितें जाय तो देव उलयलो and it came into seen. But the things were already in the unseen. आता तो सेम अथॉरिटी आमच्या हातीन देवान दिल्या आमकां, because we are already forgiven in Christ Jesus. We are already accepted in Christ Jesus. God has given us the grace. Correct? So now our job is to believe in those things. Without believing, we don't know identity. आमची आयडेंटिटी आमकां कांय खबर ना. आमी हा आपली संवसारान न्हू, कांय खबर ना. Going with the flow. We don't know what is happening. And when trials and tribulations come, we are blaming in the end to God only. Correct? Praise God. So, आमकां आतां कितें जाय? God has given us the authority. We have to live our life according to His system. देवान दिसोना थिंगाच्यान उजवाड केलो. ताका उजवाड जाय, उजवाड म्हटलो. आतां आमकां हिलिंग जाय, आमकां कितें वी हॅव टू, इवन इफ वी वॉन्ट टू ग्रो इन द वर्ड ऑफ गॉड, वी हॅव टू स्पीक as if it is already done, because in unseen it is already there. Now even I changed my prayers. Now God is telling in Mark 11:24, whatever you desire, you have to believe that you have already received it. Now if I want to grow in the word of God, I am saying, Lord, thank you for giving me your knowledge and giving me the understanding of your word, filling me with your wisdom. Thank you, Holy Spirit. It is you who is teaching me everything.
So I'm giving what I'm hoping, no, I'm putting it into practice, in the sense I'm believing that it is already done, and then it is going to happen, no. If I don't surrender, if I don't follow the instruction of the word of God, things will not happen. Understood till here how faith is required and how we will get the faith? By hearing and hearing, and without faith it is impossible. We must be praying. आमी देवा कडेन कितलें मागता हे मागता तें मागता, पूण आमकां भावार्थ ना. आमचे प्रेयर्स विल गेट फुलफील? नो. कितें म्हणटा देवाचें उतर? विदाउट फेथ वी कॅनॉट प्लीज हिम. करेक्ट? नाव दॅट Mark 6:25 onwards, no, that issue of blood. 5:25. Sorry, Mark 5:25. Last time we had read that. I'm not going into that. We can just outer summary we can take. Okay. आता तितून कितें म्हणटा? She was suffering from that sickness for how many years? 12 days. 12 years. She was suffering from that sickness for 12 years. They were in hope of Messiah. कित्याक तांकां ओल्ड टेस्टमेंटीन तें आहलें न्हू, Messiah will come. It is already there, no? So तांकां तो एक, they were in hope. When she heard about Jesus, that he is doing healings and all, what she expected? Healing for herself. She wanted to get set free, no? ती आतां तिणें कितलीं वर्सां दोतोराक सगळे पयशे घातले. सेम थींग आमी करिना? आमच्या लायफान जेन्ना सिकनेस जाता तेन्ना आमी सगळे पयशे दोतोरांक घालता न्हू. पयशे काबार जाल्या उपरांत वी आर होपलेस. दीस इज द कायंड ऑफ सेकंड कायंड ऑफ होप. पयशे सगळे काबार जाले पूण सिकनेस वचोंक ना, आमी कितें जाता? होपलेस. नो होप, नो. सो शी वॉज होपलेस नाव बिकॉज मनी गॉट ओवर. नाव नो होप एट ऑल. She was already must be thinking at that time that she is going to die now, because it is not easy. 12 years, 12 वर्सां ती बायल त्या दुयेंसांतल्यान फायट जाता. इतले पयशे घातले दोतोरांक, तिका हिलींग ना. She never got any healing from the doctor. She was not cured from her sickness. So when she heard about Jesus, she believed in what? What she made her mindset? What shift she has done in her mind? कितें मायंड तकलेन शिफ्ट केलें तिणेन? If she touch Jesus' garment, she will be healed. आतां तिच्या मायंडान तिणेन कितें सेटींग घातलें? तिजो भावार्थ कित्याचेर आहलो? तेज्या आंगवस्त्रांक हात लायत जाल्यारूच आपूण बरी जातली. आतां तिजो भावार्थ कितें? तेज्या आंगवस्त्रांक हात लायत जाल्यार जातली. सो दॅट वॉज हर फेथ. ओके. सो शी डीड नॉट स्टेड इन अ हावस आनी घरान बसून तिणें चिंतूंक ना जेजू हील करता, आपूण तेजेर विश्वास दवरून आपूण बरी जातली म्हणून तिणें घरान बसून तें चिंतूंक ना. सो शी स्टेप्ड आवट. आतां ती भायर सरप म्हणजे आमी कितें शिकतात तातूंतल्यान? वॉट वी आर लर्निंग फ्रॉम दॅट? शी स्टेप्ड आवट फ्रॉम द हावस. In physical, she stepped out from the house to go to that place where Jesus is passing. So what we are learning from that? Stepping out in faith, right? So no matter what the situation is, she was hopeless. She was hopeless. Ani hope na. Poishe kabar, वर्सां गेली, सगळे जाले. आता she could die any time. Situation was, if we are imagining in those days and that situation and imagining that woman in that state, it is very clear and evident that she might die any time. Correct? The women will understand more better on this matter. Correct, no sister? So tika ata kire hope na, asha na, she is hopeless. Ata from somewhere when she heard the word that Jesus is healing, tenna kire jata? Tika hope येयलो. कित्याक तिणेन ते हिलिंग्स आयकले न्हू. मेनी टायम्स इट हॅपन्स नो. वी आर गोईंग टू सो मेनी डॉक्टर्स. वेन डॉक्टर सेड होपलेस, नाव वी आर ट्रायंग टू गो फॉर अ रिट्रीट्स. आमकां होप येता लास्टाक फायनली
पयले सुरवातेक आमकां तें चिंतना येना आमी म्हणटा कितें ना तो दोतोर मागीर कोणी म्हणटा गो थिंगा नाका आनीक दुसरो अमक्या गांवान आहा बेलगांव आहा हांगा थिंगा आहा आमकां मागीर तो होप येता मागीर आमी बेलगांव वयता बेलगांवसान कोण म्हणटलो हांगा कांय ना हांगा मातशें प्रॉब्लम बॉम्बे वयता मागीर कोण म्हणटलो हितून वच सो वी आर गिवींग ट्राय घालता न्हू आमी एट लास्ट वेन वी बिकम होपलेस वेन मनी इज गेटिंग ओवर देर इज नो होप एट ऑल वी आर बिकमिंग होपलेस देन somebody might say why don't you go for the retreat where word of God is being preached. God might have mercy on you, but we don't know that God has already had mercy on us. We are already set free. God has His own time. And where do you find it in the Bible? No, God has its own time. Okay, if you're believing in that system, Abraham it took 25 years. For this woman it took 20 years to meet God. Okay, but is it that God is saying in the Bible that He has His own time? God is always waiting, but we ourselves are not Now, taking that step. how many years it took for the Israelites to reach to the promised land? God wanted them to suffer 40 years in the wilderness? God wanted like that to them suffer in the wilderness? So how can we say that God has his own time? It is nowhere written in the Bible that God... How faith? It depends on our faith. No, that's what we are studying. See, how much your faith is growing, that much manifestation you will see in your life. Now, because I don't have faith, I cannot blame God for my situation. I cannot blame Him and say, in His own time, He'll do everything. That is a wrong philosophy of this world. This is the philosophy of this world. We will stay there. जाल्यार आमी कितें म्हणटा आमी रावता आमकां जाय तो ही जियेता and at the end of the day we are blaming God. Is it right? No. Whatever we are not finding in the word of God, that is not the thing what we are supposed to believe if we are a believer. Now I am standing here and preaching not something from outside, not from this world. Whatever is written in the word of God, whatever the Holy Spirit is guiding me to speak, and whatever He is speaking through me, only those things are being preached. Nothing from this world. So we cannot blame Him. In that case, how God brought them out from the Egypt land, from that slavery, because God saw their cry. He showed them so many things. His glory, He showed them, yet they did not believe. Yet they did not believe. And what the word says, without faith, it is impossible to please Him. That is the wrong mindset we have. हे wrong चिंतना आमची की आमी म्हणटा आमच्या जिवितान देवाक जाय जाल्यार जावंक जाता बरें. We used to say that. It is a wrong philosophy. I used to say that. Things will happen in its own time. When He want to give me, He'll give. It is already given. The word says. Are you understanding? Praise God. We want somebody to blame. Not only God, even in a natural life, day-to-day life, we want somebody to be blamed. I did not reach because that person is driving very slow. Something happened because he is driving very fast. So we are blaming, no. That is a human nature. But now our nature is changed. We are in Christ Jesus. If I say I have a mind of Christ and I am not living my life according to the word of Christ, then how can I have a mind of Christ? It is my thinking and my believing, my confessing is not going together. It's not matching. And yet we want things to work for us. It will not work. God never goes against His system. That's what I was explaining. देवाचे उतर एका सिस्टमाचेर थल्लेले आहा. एक error जालो, things will not work. If God can stay on His system, whatever He want to see, He spoke. The same way we are now in Christ, we can do the same things. But if we say, you pray for me, you pray for healings for me, no. God has already healed us. That's what we are learning now over here. But after learning, if I am following the same old philosophy of the world, somebody should pray on me, somebody should come at my home and cast out the demons from this house, it means what? You have not accepted the word only. You have not believed in the word only. And very simple to blame God at the same time. He is a creator. He is a loving God. He gave His only begotten Son.
एकल्याच पुताक आमकां दिलो न्हू, इतलो ताणें मोग केलो आनी तरी तो म्हणटलो इट वील हॅपन इन स्टील वी कॅन से दॅट देवाच्या टायमान जातलें सगळें म्हणून आमी म्हणूंक शकता. तर जेजू परतून येऊन वर्सो पडलो. कितलेच फाटी येवचो पडलो. इट इज वन्स अँड फॉर ऑल. इट इज डन. इट इज फिनिश्ड. Thank you, Jesus. I was saying on that lady. Okay, now she stepped out from her house. Now that decision she took to step out, what we are learning from that? That if we say I have faith, I have to stick on that faith. I have to take action based on that faith. If I'm saying I have faith, at the same time I'm going to somebody, can you pray for me? I'm feeling not well, I'm feeling little dizzy, and at the same time I'm confessing I have faith in the word of God that I'm completely healed. What is the difference? My thinking and my confessing is not going together. It's not matching. So will the faith will work? No, I have a wrong hope, wrong faith. So that lady, she had a faith that if she go out and touch the garment of Jesus, she will be healed. So whatever she made her mindset that if she do that action, she will be healed. So she stepped out. Now she is reaching to the crowd. Now imagine, the Bible is saying there were multitude people who was pressing and pushing and very close to him. So how this lady went in the crowd and touched him? What happened that it became possible for her to reach there? Okay, a person is having faith and the crowd is itlo samko bolla, how she will enter? The Holy Spirit makes the way. Holy Spirit makes the way. Holy Spirit makes the way. See, it is not a physical आमकां कितें दाखयता? आमी वीक, आमी अशी, आमी तशी, आमकां विकनस दाखयता न्हू फिजिकल. द मुवमेंट वी डू द मायंड शिफ्टिंग नो, यू हॅव दॅट सुपरनॅचरल पावर इन अ बॉडी. देवाचेर पळय आमचो विश्वास आमी पळयता. तिणें देवाचेर विश्वास कितें दवरलो? आपूण तें काम करीत जाल्यार आपूण बरी जातली. तिजो फोकस खंय आहा? फिजिकलाचेर पडलो? फिजिकलाचेर ना, मायंड शिफ्टिंग जालें. तेजे मायंड, आतां आमी बसून देवाचें उतर शिकता पूण ते तर आमचें मायंड शिफ्ट करिना अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, नथींग वील वर्क. द रिजन इट बिकेम पॉसिबल फॉर हर टू रीच देर एंड टू टच हिम इज द शिफ्टिंग ऑफ हर मायंड, रिन्यूअल ऑफ हर मायंड. तिणें फिजिकल सिम्टम्स तिका दाखयता पळय, आपूण तूं सीक आहा, 12 वर्सां जालीं, तुका हो प्रॉब्लम आहा, इट इज नॉट तुजे कडेन जायना, जायते फिजिकली तिका जायते दाखयलें. बट तिणें कितें केलें? जेजूचें खबर आयकलेली पळय. नाव वी आर लिसनिंग हियर वर्ड ऑफ गॉड, रायट? इन द सेम वे शी हर्ड द वर्ड ऑफ जीसस. नाव वॉट वी आर स्टडींग? वर्ड ऑफ जीसस. इन द सेम वे वॉट शी हर्ड? द वर्ड ऑफ जीसस. And she shifted her mind. She renewed her mind. She forget her physical thing and she believed. She kept तिने faith दवरलो. आपूण वचून आत लायत जाल्यार आपूण बरी जातली. आतां तिचें मायंड शिफ्ट खंय जालें? ऑलरेडी आपूण बरी जातली आत लावन. So faith was 100%. So she went there. She touched him. She became whole. आतां ती बरी जाली न्हू. Instant तिका कळ्ळें the thing is dried. So she was completely healed. She understood. Now what she is doing? आता ती कितें करता? She touched. Done. She was healed. The Bible is saying when the moment she touched, she was healed. Now what she is doing after getting healed? Walking home. Huh? She is ना? She घरा वचना? वयताली न्हू? कित्याक वयताली? But She had a faith, at the same time she had a fear also. तिका भावार्थ आहलो आत लावन बरी जातली, but at the same time she was in fear also. जेजूक तर जाय जाल्यार जेजून तिका वसोंक दिवंक जाताली, but she would have gone in a wrong thinking, believing still in the old thing. तिका भिरांत आहलेली कसली? In those days, it is written in the Leviticus 15
19th वर्स. त्या सिट्युएशनाचे पळय जेन्ना प्रॉब्लम आसता पळय न्हू तेन्ना कितले देवाचो कायदो आसलेलो, लॉ आसलेलो. दे आर अनक्लीन at that time, and if they touch somebody, that person is also becoming unclean. So एक कायदो आसलेलो. सो तिचे तकलेन तो कायदोय हा आनी तिणें देवाच्या उतराचेर स्वतूय मानलें की आपूण आत लायत जाल्यार बरी जातली. आतां तिच्या भावार्थान आत लावन ती बरी जाली कित्याक तिणें तें मायंड शिफ्ट केलें न्हू, चेंज केलें. बट एट द सेम टायम शी वॉज इन फियर ऑल्सो. दॅट्स वाय शी वॉज गोईंग बॅक. शी टूक हर हिलिंग and she was living like what we do. We come for the retreat, we take the healing session, we are very excited, no? आमकां healing जाता तेन्ना बरें दिसना. What we need? Morely we need our healings, no? So when the healing things is happening, we are very excited. We want to see, आता ह्यो problem हा, it will go now. By the power of Jesus Christ, I'll be healed. आता आमी जाली न्हू बरी, healing जालें, happily we go home. But are we continuing in the word of God? No. Are we trying to find out how we got healed? आमी कोही हील जाली, कित्या उद्देशी हील जाली, आमी वी आर ट्रायंग टू फायंड इट आउट. नो, वी आर बिकमिंग सेल्फिश. टेक द हिलिंग एंड गो होम एंड देन डन. जॉब इज डन. नो, लाइक हाउ वी गो फॉर अ वर्क, take our salary, finish. Now what is happening with the company? It's not my job, it's not my matter. Finish. I got my salary, I got my healing, tata bye bye. Correct? In the same way, she got her healing and quietly she was going because she was in the fear. If somebody would come to know that she had that problem and she got healed from that problem, they will catch her. So she had that fear, right? That is the reason Jesus stopped her. Because Jesus never wanted her to go back with that fear. Jesus wanted to make her clear that by your faith you are healed. Your faith has made you whole. Go in peace. तिचे माइंडान कितें आसलेलें, फियर आसलेलो न्हू. Jesus stopped her for that reason, so that she should take the right teaching, right knowledge. आमी केन्नाय वाचता, but we are not careful. We read it so many times, but we are not careful. But who is making us conscious to read it? Holy Spirit. Out of one chapter, one verse, one matter, there are so many revelation. कोण दिता आमकां? Holy Spirit. केन्नाय आमी वाचता, आमकां मातशें मेवता खबर, पूण आमी तें again and again, if we read, no, we are getting so many revelation out of it. Now I used to believe so many days, so many years now, her faith has made her whole, and then she is going. Never noticed that Jesus stopped her for this reason, because Jesus never wanted her to go back in fear. Jesus came for a change. Jesus संवसारान येयलो आमकां चेंज करपाक, आमकां नेवी करपाक. We are born again. We are a new creature in Christ Jesus. That's why Jesus never wanted her to go back in that same mindset of the law. TJ thinking kide, sometimes we have, no, if I touch something and if I get healed. But no, now if we believe, we are already healed. Sasmata? So that is the beauty in that scripture. देवा जेजूक नाका आसलेली ती भिरांतीन गेलेली, तिका भिरांत आसलेली कित्याक पनिशमेंट हा न्हू. She had that fear, no. If people come to know that in that situation I entered there and she touched so many people and she went inside, no. So this all of those people are become unclean in those days in their mindset. पूण जेजू कितें म्हणटा? You are whole. Your faith has healed you. Go in peace. No fear. भिरांत ना. Go in peace म्हणटा जेजू. जेजूक जाय जाल्यार लेट गो, नो. तिच्या भावार्थान ती बरी जाली, पूण तिका कित्याक थांबयली? Because she should not go in a wrong thinking. आमचें थिंकींग आमी बदलूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Any questions on this teaching? Praise God. We'll close now. Okay. Thank you, Jesus. Sister will continue after this, huh? Praise God. Let's close eyes. सगळ्यांच्या बापा तुका अर्गां दिता, जेजू तुका अर्गां दिता, पळय आत्म्या तुका अर्गां दिता. तूं आमच्या सांगात आहा, कितले तूं आमकां शिकयता. दर एका दिसा, दर एक घडये तूं आमकां ने मिस्ट्रीज शिकयता. तूं आमकां रिवील करता तुजी एक मिस्ट्री जेजूंचें बरयलां तें. आनी देवाचें उतर म्हणटा, यू शॅल सीक एंड यू वील फायंड. आमच्या काळजान तो आवडो तुवें घातला जेजू, सो दॅट आनी तुमकां सगळ्यांच्या राजाची नॉलेज मेवतली, अंडरस्टँडींग मेवतली. आनी आयज तूं ती आमकां एक रिवील करता म्हूण तुका अर्गांनी वाखाणी दिता. पळय आत्म्या ह्याच्या टिचिंगान तुवें आमकां जायतें शिकयलां म्हूण तुका अर्गांनी वाखाणी दिता.
तशेंच उरलेलो दिसूय तुज्या हातान घालता पळयतात आमी आनी आमी स्वत म्हणटा तूं आमकां जाय ते जाणवायेन भरता म्हूण जेजू क्रिस्ताचें नांवान अर्गा तुका जेजू थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीजस